Ekero ensenkima yaringa guchingira ritko ria abanchaine goze Valentine's Day ime yo mucho busongo niga umenyi besokia na ukwandra obuya bweru tukeriga kunyoranyo bwanchani ritko ria rano ritko ria ngenje nene sana asa abantu beji family boikaranza koinyora iri bacheta mo bakabwatana gwetera aso bwanchani obwe ritko ria rero bakachaka ji family igo at least nanje ningogete kiana arigiri yogaga ngoirira ndo mwanjone mutari yake anyore kinywaji koinyora no twajagete family na tuanjaine ama tukareka twajagete family jaito ine ritkolie ngenjo sana ni maitenga abantu mbambike getase ngenjo yajibesa nalia lakini rende ligibesa nge goka no mwanjuo inyoro bwanjani wena sibwachagete ritkolia rero na kubotikana no konga kubogema ni gabonchiria bairire chinga kichingangu asokonya kwabo ritkolia rene ria banchani lakini bono njiro koligeria uchumiere bantu mbali na acha ne ritkelia rero kwa sababu bono uchumie kongeto monta wake sabu ngende nchiko gore soda gosengole liuga kile tunaona ngo tiganga kana mwana siku gosengole ndaga nyumba barage. Hii maua ya Valentine tumekaa nayo kutoka jana, tulikuwa tunafikiria tunauza tupate kitu. Hata sasa hivi vile tumeingia hapa hatujauza. Inamaanisha ni ngumu. Maisha imekuwa ngumu kwa kila mtu. Ukienda kuambia mtu anakuambia anafanyia nini. Sasa hii maisha ni ngumu, hatujui tunalekea wapi, tunaenda wapi. Nabune nchireyemo yo gusanga bwanchani na batabwati ni gaborikwa kuro University ya Kisii warosi ndagira na gusanga na batari kwenyara imeyo mucho busongo. Tuko single, sasa tukamwa like to show our love to the society. Ndio sasa tukamwa like share. Okay, tulitumia food mini ya kushare. Okay, tukashare na watu wa street. Ndio hata utuonyeshe like wako na sisi. A student at Kisii University, and today is on Valentine's Day, and we decided to share our love to the streets by feeding people in the streets. Yeah, we made chapatis, beans, cabbage, and tea. Yeah, and we were going around giving people the food, showing love and spreading love and showing them that we do care about them. Nanyabo ninga abantu baborigwe kurya basemya ekero babachanira senyomo talio goitana na bwigo kobodia serikali kubeka ensemu ekigancha eri abantu banyora besange unaritikerigeria rero ngo sabangaki ekera abantu babere banjaine bayikire batara kingwano kyabachanirake basekona jeki na bwango gyogosirera niyo bogima batarira abantu mbaro bali bakokwanira abantu ba counseling babakwanira barusi differences kati cy'abantu aba digero bwanjani bwagendera abantu nonye banjaine matukuna rawi kababacana ngatari tukene lya abantu bali banjaine bali bamenyere emyaka emenge bali no bamo bugwanjana kakije ngo saba itukeli galyali nge Valentine twanjana mono tusikane kiro mondasi kenyoma ya bali babwate nyoma muti gwakerana gongonderana kaki appeal to the government of Kenya as time was balige barosi no bungero siri chiko ama tukana wane liarere abatobeka na budget ya kiro montonya na siringi 1,000 iga aso anyomba lende ba wakane family galende litukeli ya reporteria oyo Minto TV kuro mucho busongo ritera na Pethuel Machin.